jamme kisemo men salmini on irsan ko woni feƴƴude leydi Tchad ka kikide ɗo nini haray noon hiɗen andi taw wondema Tchad landitike hettugol ndimu mungun ko yowiti e hiwitagol ngol yo l'armée français mobo clic et claque mum hewtitoya ka leydi mum haray noon Emmanuel Macron yaltiɗo waɗi birdi faaminangol aduna on wondema ko haldi fotti haray noon lanɗo Tchad o ɓe wanno communiqué kanko tigi o yaltuno kadi o watti yewtere ko holli wondema konko Emmanuel Macron wowli ɗon wondema kamɓe dey ɗum ɗo walanaki ɓe haray ɓe accuse Macron jogagol mépris envers les pays francophones haray noon France ɓe gaddole ndo urgent wondema kure no jaɓodirde ka hakkude Saare Njamena takko présidence o bandra haray dey onon tanƴiniɓe wondema ardiɓe leydi ndin ko wonani ko fi nafoore jama o haray population ɓe immo wakkilo tawta ɓe laamiɓe wonɓe laamade tawa koye nafugo yimɓe ɓen sina ɗum France no desidi jiiɓay leyɗe hewɗe haray Tchad de tirs nourrice entendus près de la présidence dans le centre de N'Djamena. Où des journalistes de l'AFP ont rapporté mercredi soir avoir entendu des tirs nourris dans le centre de N'Djamena. N'Djamena non, la capitale tchadienne. Un source sécuritaire tchadien a indiqué à l'AFP que des hommes armés ont attaqué l'intérieur du palais présidentiel. Allahu Akbar. Haray ko humpitugol on ɗum France non i wondude Emmanuel Macron système politique maɓɓe on e yaware ko Macron jogii e mépris e ve enen ɓeeɗo ɓaleɓe ɗum no duwawi jonnude doole laamiɓe laamaɓe jogodira yurmodira huwodira ha hetten indépendance men on total par ce que ɗum non haɗi en haɗi ɓantoɗe en siɓɓere ɗum no haɗi pays francophone jiɗi yarde yeeso bandiraɓe système gandal ko ɓe waɗi kamen kon ko système lowɗo jasuɗo goɗɗo janga ɗum 18 tawa hunde ko gayni ala haray noon en ñaagui Allah jaam e leydi Tchad en torike yiɗuɓe laamu ɗaɓɓoɓe laamu acce jaɓen ko wiyete kon lontodiral ngal alternation ko ɗum addata ɓuttungu addata hiware ɗen ko ɗum addata holodiral ngal hakkudeji men ko ɗum addata pewal ngal ko ɗum addata o ka yaasi hara wawali ukkitade infiltrgol se waɗali ɗum en wata fottude jaɓen sendoɗede ko kafa kon on jaɗama